Kuma muthenya wa Jumamothi, akenya ni makoretwo makiigua urugari wa indo kwambatira makiria thogora wa ukui thutha wa watho wa kuongererwo kwa maguta ma ngari kurutithio wira. Kuthia Murang'a ndeetio 50 na turihaga 30 na maka muno. No athii magikayaga onao matereba marakaya makiria makiuga riu ona mari hatikaini ya kwaga mishara tondu ona mongerera marihi athii nao ni anini. Wekera ngari maguta mothe ukaga kinya mucara uguo ona ithu aruti a wira niturakorwo twina thina ucio. Kundu ta kaunti ya Nyandarua kuikaine muno na urimi wa irio iria iteithagia to kaunti ono ni nginyagia kaunti ingi. No riu mari na guoya wa kugurirwo magetha mao na thogora wa thi makiria. Watatununulia mahindi 800. Yaani 800 itatupeleka wapi? Barabara ni baya, mafuta iko juu, dawa za kukulima ziko juu, tutaenda wapi? Ninde twerugametie nginyagia mihango ya umuthenya ya huri biashara kiumbe na aria matwaraga maguta icigo-ini itiganite cia bururi makiuga ikinya riri ni ria kuhinyiriria thirikari gutiga kuongerera igoti ria maguta. Hakuna gari hata moja itakayobeba mafuta hapa Nairobi. Kuna lita moja ambayo inatoa mafuta leo. Kuanzia leo mpaka wasuluhishe angalau turudi mahali ambapo tunafaa. Definitely it may affect everybody, hata transporters, in terms of transporting their fuel, even the cost itself. No munini wa mutongoria wa bururi William Ruto akiuga no nginyagia maikare thi na methe njira ingi cia gwetha mbeca na iria itekuhinyiriria mukenya wa kawaida. We are going to balance between looking for resources through taxes in a manner that gives us the resources to transform our country but does not hurt ordinary vulnerable citizens. No akenya magitetaga ahuri biashara aria mari mihaka-ini ya mabururi turigainie marakunguia kuongerereka kwa guria maguta aria marauma guku bururi-ini gwethana na maguta ma raithi. Kenya wanatuzia sahi 131 na mimi naona hapa ni 110. Si hata heri ni kunyonga mafuta hapa kwa boda. Juu hapa kuvuka gate hakuna kitu nalipia. Number of customer Kenya who are tax fuel because we are at a cheaper price. Mwihoko munene wa akenya na bunge guku bururi-ini uri hari mutongoria wa bururi makihoka ati ni agucenjia itua riu ria kwambatiria thogora wa maguta na ritinde kunginyagia mwaka-ini wa 2020 ta uria mendekithitie. Ngiribotera Inooro TV ritwa riakwa ni Wambui wa Macharia.